Yengiriba Punamapu, Sharatchandra Sharma Impact News ki Manung Taram Noxer. Nasi Manung the Kanagada Wapom say NRC for Manipur Havani, Madudi National Register of Citizen Manipur Gisu, National Register of Citizen who's using Assam the Kadakan, Chatariba, Siki Masaki steps. Citizen Kunimak register to Bugi, Wapam Aduga register to Pusikaram, but Sahiti Hoba, Adukai Hobu the Loba, Madura Tog the Bossing, Monhoising do, Akogi, Taseng in the citizen, Aseng Manate, the Monhoising, Chamuri Park, Yasengi Kari, Wapam, Laknabagi Matang, to the Kanazabay Tanzani, Lord Langton Piriba Singdi, I get it from Pambiriba, Nameirakpam Edison, Vice President, DESAM, Democratic Student Alliance of Manipur, Ayana Edison Butaram Noxari, Adu Edison, Oi the Langton Piriba say, Dr. M Manimohan, social activist ne, Oza Manimohan Ram Noxari, Aduga yet the Thangna Permanent Professor Narendra, Head of Department, Biostatistics, RIMS, I Oza Narendra Ram Noxari. Yanan say Oza Morangtem Manimohan Laxapute, Madudi Yanana Akoigi, Manipur the Suzik Lumtang the Habitate, immediate neighboring Budinate, Hepui Nagaland Ledoin, Assam Ledoini. Yes, immediate neighboring Assam, the NRC, National Register of Citizens, Sigi. Kongjang Bajangeli Pose, Maswai Manipur Sudarka or Bagi, Matokar Pagi, area Malay, Zakara, no Hybrid Mutang, Yanan Tabiteza. Noisy, Koina National Register of Citizenship of India. India, the labor missing Kudima Simas me among Dugi particular, Resarama the maintained to Hibani. Indiana British Matunda, Diagi Langausi, Bharat. The labor be pums in a pyra 1951 the Kogi Sai Constitution Name and a lot of Kibasida, Egg Mayama Semi. Egg Mayam to Manung NRC Germany. NRC Matam to the 1951 the Gi Queen, the government semi basi state Kudimakta Masilo in about Chatabu Haidana, Shem Kibani, hired by NRCC Hodik Nate. 1951 the Guinea luxury sea. The Masigi modification, updation, time to time, Canada Lai. Housing Lariba, Barsaka, Bu, Nangak Subli, Tapsana Paiba, BJP, Dizimasi, Moin Ahamba Dizimuiba, Koegi, Atalbiari Baspaina, Labamatam the Moina. NRC, Hypetman of NRC, Sapsanamak, Payauba, Maktaba, Masigi Maraksi, there is the population si India ki population si not about atopatagi influx mamla kasida khandok na nabi dongta mechanism ama uibe ana nabi dongta project ama mohudui MNIC na multi-purpose national identity card na high si matam du da state mari maru in West Bengal Assam I think Tamil Nadu Maharashtra sumaina khangal laga madu model oina census commissioner of India and registrar general of India Haiba, Siga tied up to the Minister of Home Makada. Packet Pahawe, other Mokoi regime do Lohimatum the Haiba, Projecti Makata Nata Hodana, India as a whole Loy Todana Madugi, Sadigate token Pivagi, Sabsabakanudi, Uihide. Adagi Handa 2011 Sida India Sea, Congressional Park Matamda, Yam Pazarama MNIC idea, Makata, Loraga, Bharata. Asia ki Asia country ki continent ki Bharat ahan bani koi national population register na mukha koi NRC du dagi kitang thaidoga national population register na Bharat leiba mi each and every person khudi matam du sahi manga enda bhai haujipu di manga makha su yaure manga enda abak kai de leiba khudi mak register to godamani haiden question near 15th frame toraga locally madu NPR na national population register samani ngasa NRC du is maisum lakone masi todana hojik masi gi de koi output ure koi hoji bhar sarkar na koi da Aadhaar na unique identification number among pire ngasai 15 question na lokhat ki beduga iroina na mi dugi number among phange haiba number sibuni ngasai gi pandam di ngasai gi NRC na laido adu sigi pandam siga loina na Hauzik Laiba Sakar Sina, Bharat Laiba, Mipum Kudimak, Haiba Restas, Togadabani, Haibagi, Ganusini. Adama Sayozana, Hambikiba, Assam the D, NRCC, Satle, Tore, Haibani. Ado NRCC, Assamgishi, Yamna Makoi, Samgishma, Yamna Moikisiam Wangre, Makoina, Masi, Tonabahona Koda, 1980s high. 1980s, IT dagina IT thibok simo acho struggle tawi Assam all Assam Student Union aduga
All Assam Gana Sangram Prisatana. Haiba Anisiga, Bar Sarkanga 1985 Assam Accord Anama signed to me. Rajiv Gandhina Kanotomuatam Sida. Makoi the frame cut away, NRC update over. I did 1951 the lives update over. Aduga, Maru particularly migrants from coming from Bangladesh, must conduct the Makta mechanism ama state government passed away. Aduga Madu Parliament Yabidana, Ek Olakanda, NRC, Moy Hore. Update to Unico, already like her money. Update to Wasida, Hoja Quina Taza with the Hunter fast Moigi, fast phase giweba, population around 4 crore, 3.9. Sigi Manungda out of this Mundo 1.9 crore the Moy update nga may have any. Hijabagi Maram the state NRC nga Sagi NPR Sina Bharat Labor Mipung Kudima Haiba. Among NRC Lakan, State Council Lakan the state to particular citizen Wigadabani Haven. Adunda Madudai to the state ki will Masangapa, state government, Masiki Quailu Vasi Kenoni, Bezia Deni, or in Sunanas, Bezia Sidani, Masiki Conductic Lice. Asamda Bezia Quiki contradictory or a controversy, Toloka say Bezia Bezia, Matangi on the last. Narendra, 1951 NRC was prepared in 1951 after the census of 1951 news. But in Assam the NRC gets over Kongjang Masang Manipur the Susam as it is National Register of Citizens say Manipur Oitokadra. So far as census of 1951 is concerned, Manipur the Su Masadum Pazana maintained the Wuzala, Manipur context is the Kayam Henamu controversy Laduri, Kayam Henalu Moidurigation. Si matanda kita hangasagi. Hai. Aikoigi Assam da NRC National Register of Citizenship si aikoigi first draft loire. First draft si da 19 millions moigi bona fide citizen na declare tokra out of 32.9 millions applicants. Adu masi lakhi basigi maram si koi Manipur samne su pasan tambi kre. Assam da koi immigration ki problems si lak padagi. Assam Student Union amasi involvement of the na sahi tarup agitation to the na finally aikoigi Assam Accord si 1995 to sign to na dana machi to bohor bani aro masigi accord si aikoigi na NRC same da mohona bada Supreme Court case 40 times hearing chathara matungda masi central government initiative lawraga masi ko NRC si Assam da Yan Hana, pretty big in Yan Hana must implement or hold it. And Masigi implement the Unabahona basically whole financial involvement is the central government. Adubu implementing agents hightare. Implementing agency the state government Ankanotobani. And Masigi yam the complex of a procedure Macalamani. Mastida Quina Masagi Masigi citizen nama, bona fide citizen nama, or hybrid kari conditions. The base or get of even know high in Navy. And 1951 gis census sta I'm a number one base or census sida maming yauba, magi and center sing my mapa mapusing yawagi masamasu sing si bona fide citizen and a declared over simasimak partner. Adegemo I quigi 24 March 2011 gi voter list. The Maming Chanba, midnight of the 24 March 1971 the election the role the Yoruba Misima Masima Moisi Bonify citizen and Salini. Another documents Kara Lady Mon list Karapidi. And to Haidiba Canosin the syllabus Simona legal data and Gore. Legal sheet data. I don't legal sheet data Manung the Sanaba Honabada Makoina Quickie 6.2 crores to commencing analysis or Gamasi porcelain. I don't know Masi Hector. Tombas obviously at the Yarum Magahecato way of a ponate must say the not technical or complex of a procedure, some laga must identified already. In the context of Manipur, Masi Oitopadi 1951 gave a quick record lady near to the same body 1951 the NRC could see me. At the same Maga Masigi recording a see I could Magi district diseasing the recording the Prejapto Tami. As the using the Prejaptum Toya. 2060 the had a recording I see a police department the Sinaraga lay evening. 2060 the 1960 the 1960 the 51 the NRC same
hana lejeram semani ajigi record me amji DC handed over to the police 1960s they handed over the police and how far akoi Manipur gi 1951 gi NRC gi record ji hujik available oibra oidabra haibasi it is very doubtful oiba poram leramagadi it is quite good later gadi masisu one of the important factor need to identify the NRC to bugi and Manipur gi masi yengchen ba madrakal le till that hujik phogda 1951 gi census report say well maintained to birgadi okay it is good adu karigumba leramda taragadi samam nabam ni still create to gori yes adu samam nabam lege leyu legisano aduna mani adu somehow NRC se push to bugi tangai phadam matam su Manipur gona naksal lakpoi phibam duni sam nare kan yes 1951 gi census to the 1951 gi NPR keno NRC have you NRC se NRC National Register of Citizens 1951 gi keno se barona mase prepared 1951 ni after the census of 1951 ni adu ko taseng bodi 1951 gi NRC to record chaloba natragana 1971 gi 24th March ki midnight phogda electoral roll da leheuro sing gi identification chatharak baduni in case yaugdragadi makoi sing se foreign immigrants ne aduna makoi sing India thadopgi wafam du ikon kon badri lakoi wafam du ne edition Manipur da NRC chanarapgi tangai phadaba lakpa aduga man NRC number one check tawdu chain khan bada top state sing dagi top state amda top state da chatpa du den khan bada adwai du area du di natre basi truly purely based on ngasai foreign immigrants maswai se Manipur da su tangai phadabagi phibam du yoksalakpra edition ubibada koina chatpiba sum survey sum chatpibada swai se koi Manipur da su like yes foreign immigrants si haijalakpani masai ngasi ma hujiki leriba tangkak se thengna hodragadi Assam na tariba dasai bata Assam gi face se Manipur da su Europe pase masi matam koiroi kaina khanbibra kamai yamna kantok jaba DESAM na so haireba issue siga mari lena Manipur se NRC se update to biu haidana Manipur gi honorable chief minister de memorandum pisin jabse handaki February tha sigi hogi ba tha hai tare masigi 24th February sida koina DESAM naujare aduga ansam all Naga student association Manipur ansam aduga pun beri paki mairo sin pangup am sai na koi organization ahum ji pulaga hairiba kino se demand se tawjabani masigi mapung oiba kino si ngasai gi akoi tamona hangbi ki badumaina takpi ki badumaina Manipur se hojik ledi se atop mitop ki problem hatana mitop hatana akoina punjal laga masigi issue si koire akoina tajab akoina poktringi matam dagi 1980s ki matam dagi masigi issue se mayam laktana mi mayam masida leiki daba ko ki ma aso pan nang mayam leirabani hojik phawda akoi gi Manipur gi miyam sida akoina khanjabada akoina therinjabada mitop paraga mitop makhal ani se foreigner ama dia atop interested migrant sing se ani sigi khandopom khangdaba ani je ama toina punjalaga akoina sumnu mito warga punna lawbagi ama tana hona bada ama gi problem solution tawna hona yana yan janabagi mawng ama khak agu chu phawda akoina mito ki kino se lak matam no phawdu sum chatharaga lai haji phawse aduna akoina khanjarak pada hairiba mito makhal ani se foreign immigrant sing amadi akoi interested migrant sing gi marakta masi khenaba ma thamaga masi foreigner sing na tongana foreigner sing gi kenoma issue ma interested migrants sing ne bokoju tawbudi akoida threat loina maki ani maksi loina oiribani oiraga su leiriba ani sigi masigi tongan ba akoina India gi manung leirubani na India gi ba tongan ba law sing magi tongan ba foreigners sing mar chana ga da law magi interested kero sing migrants chana ga da law masi tongan leibani na ani ji khaidopagi tangai fadaba si leirabra haibasi akoida phawjabani sigi maraks da amuk akoina ngasai ojari takpi ki ba expert ni takpi ki ba dumaina akoi yumthang nariba Assam se koi Manipur jiri ba hek thangna leiraba dugumba state am khangni Manipur thangna leiba oitadi Assam da hariba keno si NRC si tawre moi update tawre masidagi Assam se Bangladesh si mayam na tangna foreigner mayam gi keno tawraga leire je koina dum mayam ngangnaraga leiraba dugumba keno khangni oitadi moi dagi NRC update tawraka moi dagi takthoraka moi dagi takthoraka da deport tawraka doriba foreigner mayam ji kaduna kana changaka dagi se yumthangna leiriba akoida chang position masana tabani si akoi kala ga absolutely adi thangun leirmina adu tar dagi hek yumthang leibai se target torpo tapni intorpo kanda aduna maram moira kanda akoi gi sidasu masi keno su India gi basu akoi ji to state amni Assam su chapana state amni Assam ta bu yara ga akoi tobum thu aduga masi Assam ta uri basi dagi intorop ko mayam se akoi da choder chang no hona gani adu tari masi gi su akoi gi keno khara preparation khara masi ga chapana mong da akoi lobum thu ya wakalon sida hariba keno se akoi gi keno se demand se sumana lakchabani se tham jeng okay yam amarom da ga mi pai ningai duni amarom da ri sam na
Assam da NRC campaign chathare na Manipur se ta copy to sai ko nate madudi Assam da sakhang dorok pakanda tak thorak pasingdu masi census ki matung in NRC ki matung record matung ina and plus na 1971 ki midnight 24 March lo ki ba electoral roll da chalok da basing se in thorok pakanda Manipur da su Assam da leram phibam do yes thangan leiromina yam nakna tarak pa yawi phibam duni aduna yes akoi su NRC ki damakta get ready for NRC se mathok tar yabi opham duni oja Manimohan aina laksaning base hojik thambi khiba kano duni akoina migrants immigrants kano sing se pa ba kanda amana foreign gi kanoma leire aduga at the same time Manipur is also facing interstate ki oba migrants mayam su adum mai odab dinate can NRC check both haibane ina laktoi question yes absolutely ngamgani adudani ngasai akoina state government masimadi ngam compulsory ngamgani tawadi state government gi will changani state government gi will changani habasida akoi hoju as a part of Manipur state is a part of Indian Union haibani na akoi laiba India gi to state sindagi akoi Manipur da lalon bagi thabaki ngang laiba khudima identify ti very easily aduga makoina laibagi mong si kamaina leigani habaduna another question lama identified is very clearly ngamani ani subada foreigner issue haibani aikoina Manipur da su satra sangsan mayam amana amadi miyam na hosi foreigner issue haibani ado Assam da su tawriba moina tawrisi deletion of foreigners na 1966 ai moina 1966 tagi adugi manung bawda leiramaba adugi mamang da leiramaba adu bawda leiba singdudi Assam citizen ni adugi matung da lakwa singdi nati haibani Assam citizen nate harakpani sigi transaction na moina amu bezia si sumlakpa kansida moina madu da bezia 1966 thama matung da moi amu ani sub close da mu konthore 1996 da gina 24 March 1971 bawse masibo mu moi ani sub tangka ki mu konthore adagi ahum subada moi si amu in Bangladesh ka India ga ki akan baladi oja 1972 warangani ada 1971 moina lepure adu di Bangladesh is a part of India at that time 71 di adu di matam du da lepi ba kaino se yaroi haidana matam du da leba Assam gi mi mayam na horaktana 1971 je yada na mo NRC je 81 da base tawre tasing ni extend to eba adu ai khoi gi Manipur gi oina di sidamu sina Assam ni Assam gi du so khoi na tamdaba yada gi ni tam ise moi foreigner act 1946 ki matungi na ni moi ne tawri je deletion of foreigner na samana na Manipur da su ai khoi na masi lepa bezia sida ida khoi 1951 bu lekwadra 61 bu lekwadra kari da base to ga gi habani adu masa ojana ren na khidam putok da census record di ai khoi particularly mi maming aduga hongba chawba senior haibagi potsi leite hojik ai ngasai thamjaba NPR do national population rate di leire madudi 2011 ne ado akoi gi beza di 2011 natri khoina pame de hangana pame ado de hangana pame yeng matam sa available si kari no haibani available is the only source hojiki mayam kana pame NRC 1951 ado ojana de haibiri 1960 the police ta sina khren madu documentation do akoi pame ibadu leira manu adu leiram draga di akoi tawdabdi yadre deletion tawnu na bagi dongta mechanism si kada de lai next to source si electoral roll de lai electoral roll se akoi 1948 to akoi vote tawre 49 de tawre 51 de tawre adu de high resolution si electoral roll se si di compulsory akoi available oi badar ka le ngasai NRC do the very doubt not only for Manipur whole the state of India akoi ju doubtful le NRC gi point se mayam loina kano to sida adubu electoral roll di lefam to eva mangbe yaro adu electoral roll sida aikoina yengaga madudagi aikoina so yam laina khangani ena madu mang de table thama matung da foreigner kana kana no Indian citizen kana kana no haibasi khanga matung da Manipur government will amagaloina na ba foreigner singsina sigi phibam da Manipur da lehemna ta chalanba Indian citizen singsina lehemna ta chalama adu maine lepi gadam Ojana Narendra Maroina hujik sing sai ojana chu pran bigu de 1951 gi so NRC record se in case available already well and good otherwise mo yam phare lebak yam phare haiba tamni aduga in case available oidrene khalase available oidren khan bakanda oidramina NRC se sangjal laksi akoi su identification am de identified to bom de mathau tare na sangjal bakanda kari karimba base kari karamba kar record base ore kanda akoi mu se jenghen ba yakada gi tangai pharak ta bakanda si matang da Assam gi tawri bisi
1951 gi NRC gi record am leire adugi mathangda electoral roll da yawbuduma leire adugi mathangda others hairaga document tarani thoi when identify tawri tongan tongan mama gi date of birth ki certificate kumba adugumba tongana yam details sama moi pi bani adugumba du yengkhalaga singudori ne aduna koi 1951 gi NRC gi record se koina phangba ngamdragadi ji manibon da manibon su tak piriba koi gi electoral roll sta lebam thui electoral roll wenana aikoina government na piba 19 supawda na supawda leiba adugumba documents pertinent over document khara state identify tawraga on the basis of that koina tawbi manam di leitaba potu da koina adu phangdadi ya adu leiragadi thabuk changba yararo leitraba yaro na stick tawle regadi madum di oidre aduna government na official oina koina record mayamam pidi magi land records lady date of birth lady pata lady koina government na eligible loina khanba legally yaina khanba adugumba khara koina depthokpa tare committee ma semaga admissible documents kara on the basis of that koina NRC sema darka le ade ama katang panjaning bamna koi gi Assam gi jagi NRC se lakpa matam da moida immigrant illegal migration and high basing si moida dispersed over ma san ta and dispersed over the my sub target yang pada Manipur is one of the and related adu masi hana si letring edasu Manipur si immigration gi problems am faced over state masa mani masi da koi Myanmar da gi laiba Bangladesh da gi lakpa sida natana ai koi gi mapan koi gi India gi manung gi so city karbar wala ma laktana phumjal laktana koi gi indigenous people sing asi minority ta bagi stage de koi na ubna lai and masi koi na protect obam draga le adubu NRC semba asina deport togni haibadi leiti my citizen cinema identify togni aba whether it is a foreigner whether it is a Indian or so coming from outside interstate migrant la haibadu identify to wadani aduna akoi su NRC ma semaga akoi sida leriba people se karamba people na local people no indigenous no karamana foreigners no karamana Indians no haibasing su clear identification ma utpanga magadi madugi makhata ba procedures adudi kona lakjagadabani hoji phawbadi madu deport over khotpagi question ji hoji maktadi deport to ba lam thadogadabani haibi wakhmak leitraga su yes in due future course ta lakpa kanda akoi ready leraga akoi prepared get akoi gi ready duni sam dara kanda clear cut ama koina picture ama tham ama mathok tarak pudi haibni edition maroina Manipur da hokhiba tangka khara da akoi na sum ukhiba da when we talk about base year you ofom lakpa kanda atopa tangka khara da adum mapan gi nataba akoi swai de leminarak haib tai indigenous kanglup ki khara de chu base year gi matang lakpa kanda samway kra da no controversy lakoi film lei atu NRC gi masi pusalakpa kanda 1951 gi NRC gi record to available orbam phare oidapa kanda atopa admissible documents sing tirakpa kanda swai gi base year gi kari ofom lakpa swai NRC gi kari gi steps sing changkhalakpa kanda atopa khundamini bu proof sing haiba tai punna changhan minaba punna gyan taba taminabagi swai gi area lakpa kanda DESAM da swai sing ji phawibira swai da masi mamang na thokibi sing se swai da tholok tanaba koi sem sawba phai leiribu mayam sing to taking into the consideration confidence lominabagi phaminabagi mathok tabagi feelings se phawibira sin ngagi sigi BSR gi question se lakma matamda masi Manipur government ka akoina tangka kyarak hanna masigi yanaba masigi se laikhrabani akoina ahallaman sing dagi akoina wari taja matamda masi akoina document thengja matamda 1980 dagi horakana Manipur government ka matamdugi M scope siga masigi Manipur dagi masi foreigner khandopagi keno se agreement se inaraga masi among 1994 reaffirm tawraga samana lakro phone matamda ona BSR gi question se BSR se dum leiraga matamdugi BSR gi film yanara lakpuni lakro phone ado hojik phawda masigi thabak se pangthok pidabasne ko na khwaidagi maru irse aduna hojik su akoina yamna thengna jawbda akogi 2015 swaida changjan gi 2012 swaida gi 2015 swaida jamna kan changjan gi ba akoi inland permit system gi matam dugi ihouda masigi bill ahum sema pokholak play matam se BSR gi question dum leiki aduna hojiki Manipur miyam na yaba masigi matang da basi akoina demand taw houda ngai bini aduna government amadi miyam amadi masigi leriba oja chang takpi gi maina magi available document abidi akoina chatnaba yagadaba pot am lakani akoina demand taw haidana su
document phangdraba natragana chanaba yaro do mongda demand tawi wafam di leiroina khali aduna masigi matang si koina manipur miyam amadi masigi tawge haibagi kerom lakma tamda masigi process ama soina horokhine khali otherwise jaga da hoi library ba expert ching mayam lengsin library di manipur government leri aduga amuksu hoi miyam haibam su leri masigi mayam sigi tanaraga adum oithokadaba akoida khwaidigi na akoigi indigenous sing da khwaidigi na kana gadaba khwaidigi na phagada du oithokadaba du labi masudana lakari na smai thamsi jamani hom laksa se break ke mutung laksa ge tawbadabu ain laksaning se maroin area se India state atai sing da Assam da yana horisi kari gino is it something a clear indication of ngasagi foreign migrants se Assam da na khwaidigi hena masagi masing yamakpa adu threat tu yam chawbudu maram orga hai se adoi pakhum se break ke mutung thambi tai break ke mutung da impact news ge manu hona yengbi ba punam ke famda thuna putuna laksa ke impact news me yang ta dun lebiyo break matung da yengbi ba punamakpu am khana taram nok sare Oja Manimohan ai ngasai thamjabuduni madudi NRC gi matang se Assam ihana na India ge top state sing da tawtra Assam ihana na tawrsi kai gino masi clear indication am leibra madudi Assam sina khwai gi wang na foreign migrants sai batai Bangladesh chum thang na ba kari gi changjal kip sing si yang wang bai film dra masi kari gino India foreigner interstate migration why some Susan Hibasi Matang Sidati Ahamadu Sumai Tamzage, Koi Desam, Nausi Obiri, Assam, all Assam Student Union, all Assam Gunna Sangam Parisat, Anigima Pang, Kanbuduni, Haidane Ahama Tamzage, Moina 19. Kainodagi IT dagina IT tribo masi movement je hore kamai tawna sarkar wari sanane IT for the moi prime minister wari sane aduga 1985 tadi aikoi matam dugi Dan Rajiv Gandhi ka moi accord se sign tawne masi history ne Assam student union namaga aduga NGO maga ani ki combine siga Bharat ki leiriba prime minister ga sign tawna bahibasi very yamna ironically loiba yamna phajaba problem ne makoi agitation duna kangiba why moina agitation se kari dong ta kali no haibadu da yes sumi masida yam nungai jane data nai no kambu sing nai na kanda as per 19 moi census sahi decade ani ga ton 81 91 mayam influx lai mayam se yaur ge de koi to roi gana asam ngami mada 1991 da 2001 ki publication la kan sida religion ki data makta da moi 33% se nan sami mayam am yaure haibagi record phangakba adugi dagi atoba matamdu da atoba crisis samala India gi census ki publication to kanda Assam da focus to kanda adagi 2011 gi di hongji phawda mother tongue amadi religion gi focus fazan to ngamdri adu sidai da NGO kharaga ino wari sum sane NGO je side ani maki sana kanda Assam gi samudra sajai sama ani rong lo phaminar wari sare si matang da moi gi asugi hoji advisor rise moina haibere ko che siga atopa Kamu magi koi minorities kamu moigi kamu gi amasu semjari ba samda chongba ma makhoi gi kamu sing du legidam ni haiba adu makhoi gi wari sana kanda no moi na soi da haidu musu yai ko oja kata no 33 na te 53 le re hai to yongo Assam gi population hana lejaba indigenous people du dagi atop na 53 oi re hai adu si di Assam gi miyam na harau godra masi yam seng wa pham ne ba adu Assam ji hojik already moi minorities tare Assami sengba indigenous people singja adu orgadi masi kana bhar sarkar na su khang maroina BJP ki regime government si matam du adbani yam sengna madu ubigi ba ana mana yam kana Assam ji focus to wirami madu mangna central na asoba focus amang asa ojana habi gi everything paisa dagi kedi magi modality khudi maksi madu conduct tongna gi modality di kaino semana state government semjar ga su madu gi focus yat padi central government yat pani na khudimo puthoga Assam da priority si thongi bani adu ngasa MNRC ju Assam yauri bane anu Assam da hoju laibak thi base why not in Manipur hai base Manipur su next to Assam si northeast region da either Manipur natraga Meghalaya orani hai base mati koi na sumne nazar da theng nazar bani anu Manipur ji hoji am thenga bani koi Assam da overtake tongna no hona ba dhaka leira bani okay Ujan Narendra area se Assam tadi already mamangi 19 early 80s already holokan yamna student ki karigi organization sing ki maroina asugi karigi achauba go back foreigner seba kanu se yam changna yam lisang kina sangtela ka laki ku taka character su masak khangdok na bagi push tawba agenda sing cha dum matang matam gi matung ina push tawra laki badi Manipur gi yengba kanda oja
स्वाइदसु मणिपुरदसु yes interstate migrants की करी वफमसिन तोंगानबम थमकांदा foreign migrants सिंसे मणिपुरदसु सुचोय सोयदना लेरे अदु कयम वांग लेरे का हाइबसि सौराना सुम खंगबिबरा थंबिबा याबस हाय जिकि दत मणिपुरना हाइबसे खतंग सप्लीमेंट तौजगे असम की से प्लीज असम की 1951 की सेंसस ता असम द लेरिबा मी सी 80,29,505 ने whereas with NRC की citizen sida ai sa ji bona fide citizen and claim tawre se 32.9 million ne pa phangna influx tawram ne asam se aduna masigi ang pa phangna influx of se masi consequence hai tar politically socially economically ang pa phangna kanu si torok pa de ki asam gi movement se lai in the same way in Manipur da yan hana 1981 Manipur census to High census in Manipur, the later meaning 2 lakh something katane. Whereas in 2017, who's say I 29.5 lakhs yore no estimate orine. Ang popangna population growth say ang popangna orine. Annual growth rate say 1.41 gumne Manipur who's present the growth rate like ang popang increase orine. Masigi increase or opposite train as see I indigenous people singsi magi population increase over fertility level ji yang jabata ga di technically yamne hen banati adubu kari dam ta mi ji hen kale hai dara ga di another source ta koi migration is masan tabne migration is due to the migration as well as migrants in na mogi fertility level so wang ba he level indigenous people gi for example koi gi valley da le ri ba singsi gi descendal goal is 15 point something khatane say tara the hinkalabe percentage whereas quick sing the labor values in 25 kumba hinkal in aduna koi machine the su quick growth a pattern manadable as well as mapandagi labor sings is angpangna moisi craft dominant resistant haina koi technique lay minorities in a majority oina khonaba and majorities in a masi resist on khonaba adune bo koi society is na face to this and Manipur da angakpa phangna koi immigrants mayama ma hajendre lay res the fake ni adubo jamane bo sule bi census ki record ta koi enumeration to madam da immigrant amana IC immigrant na data pdf Karajagi nang po place of power hangmatam da UP Bihar the lagpo or go so I UP dini Bihar never hire over I serok the Guinea the Guinea mention Guinea Brahma the lagpa immigrants may am sing so I Sandil district motive to Aduna Maramodana census ki findings the census the Uliba migration ki figure adu yaroeva city yam hidden is in the Amul Lord Kremni adubu mana there of Barta place of Barta sit Tojaragashu Magi religion died habit cultures ma'am asing Bahram Ganema Aduna technically demographic technical tools ma'am is exact number of immigrants in Manipur estimate of Yay estimate we are going to yes atubu sima de soy trema tudi khangen henge kebagi area am di lere masa khangdok pagi tangai phadabu do da lakpani aduga sab sana khangdok pa chu mathok tarakani aduga mathok taba khangdok pa tu khakta na thingobom chu mathok ta do misam samdana kanda edition samoy krai do Manipur su immigration ki do yam nuai ai last 20 years maya sida aina migration jibadi tasena ai isa study oina naina rapada soba Manipur ge context thengna ba matamda ai koi migration ji aina kanglu mari thongna ni najabani Meitei Sidun tribe Meitei Fangal and others since 1881 the first Manipur gi ahamba census sida koi Meitei si apun missing gi around 60% lerga 1,30,000 ne out of 2,17,000 da ko Sidai the Ladiba Meitei si gi population is 60%. Then 40% not the yearly name. Canada yearly 38% lamana 30 something 38.2. 30 Sina tribe in the end never go. Adagi 1% only 150 Haktanima immigrants in the Matam to Sotor Mese. Aduga Meitei Muslim si Meitei Pangan so called Kodisi 4,981. That the Mogi proposal is 2% your part of 2.2. Yes, at the minor labor Sina, Masisina, some decade I hold a letter, decade loto for so.
100 की लास्ट 11 सी की दिया ये होजी प्लस तो सिम ngam di maram di data khara bhar sarkar hoji phong dri bako 2001 bo sida nei na ka sida ngasa ye maitei gi 60% 48 ta lei khre aduna estimate po the all of 23 lakhs ta 11 lakhs kum lei ga da missing budi aduga proportion du di kadai lakh ra ge da 48 ta hai da khra na 60 tagi 48 tuye mang re adu tuye mang si kanana lo ki bano kamai to ki bano proposal du wazar na na sai pibiri se ade masida da ai namuk yeng na matam da others sama yang kai kang lei bedo 2 lakhs me lei re maximum niko 2 lakhs sina proportion 8% kan gre proposal la kan de adu 2 lakhs manung da ai namuk kitang divide tower ga yeng ma kan da Nepalese around 50,000 level moi di record le no doubt moi di hoji chalaga moi record le bani isan maming lo na record le Nepali singi di no doubt Nepali na 50% 50 gumba le re adegi next Bengali Muslim Bengali hai Bengali sida ida koina whether Muslim or asemba Bengali adu magama identify khidam ware ko adegi ani subada Assami le re adegi ate interstate migration da koi gumthang nari ba Nagaland kai de adu loi phajana khangi sake sam kyam le adegi au kyam le adu kuma mayam punjal 2 lakhs maya sina ai phanakan load of honor honor sa khang adu nati edition maroina Manipur Assam subsequently after Assam Manipur da sudum mitop koi gi keno chatkro ko go back foreigners gi issue se Manipur su legi de bana de matamam da adubu thenkhang character have tai karim kan da koi gi swai movement sing se karim kan da dormant of have ti adum masi ringling bodong sum leiba aduga so far as Assam gi sum yeng bukan da yes go back foreigners kari gi issue du legham matung da khara le adu yam kan ba severe form of visitation do lep krasu tangkak ngai na dum masigi NRC gi kari gi mitop mian sa mathok masak khang ko doni foreign migrants masak khang ko dum ni ka haiba je da sing ke dum push tor holegi samra ka no Manipur gi lak pukan da issue sing cha te issue mayam number na radi khang de swai gi area se karam ba haidi yu da bodong to ki ba area yo gi da te habita edition kari pahum tham biling yam nungai ba keno jani ta tapiri je hojiki keno se 1980s की period छाई दगी मतलब जो कोई ना पोक तुनी मतलब की वारी ने कोई ना वारी विंता जबनी मधु दगी लाख हजु फौदा लाख foreigner सिंगी issue सिंगी द मणिपुर जो अकन अकन म्याम होदना मस्ती की महिरोई म्याम सीगी बिसे म्याम थवाई थागी थवाई कत की बिसे म्याम लई जबने याम लूरी से महिरोई से नत्रक न मसिगी लमदम सिगी people सिंग म्याम ना agitation न तौनी मसिगी इहो होगनी मसिदे इहो दु respond तौदर कोई government से मसिसु याम मरु ओइना इशवाई द खंजे ngasa aina mamang da su tamang biu ko chemna ne panjagi dini 1980 da matam dugi MSCO ka Manipur government ki agreement inagram agreement 1994 da amuk reaffirm tawrini hoji program masigi masigi agreement inagri basigi ken action log ka tawbi je masida respond tawdir ba government se Assam gi da Assam government respond tawi magi asuna ho movement da Manipur da ka da why not Manipur government masigi ken singje response to bidri si kari iho ji am kan na hawni matam matam gi ho sum hawi hojik su iho leptri hojik ngasi maki keno da newspaper sin ai thina jare jiri bam dagi 1300 voters masi delete to gani to bugi keno ka jiri bam dagi sumai to dana hojik su dum aina sum khanja bada masi gi keno se movement se leptri na khanjai lepta basi gi example duni da khoina mayam ngasi se to jari baduga kan tawri se aduna masi respond to bigadori ba mi sing sigi अखोई मरुना गवर्नमेंट से अखोई अथॉरिटी से मसिगी केनो सिसु रेस्पॉन्सिबिलिटी सु मसि अखोइना कौथोक प यारोइना अखोइना खंजै अदुना हजु फौदा लैरिसे मरुना मयामना अखोई पीपल सिंग हौरि बसि मणिपुर गवर्नमेंट से अखोई गिदि ममा मपानी मपी मपानी लैरबनिना हारिबा केनो सिंगसि इहो हौबो हौदबा मसिगी थीदना ममांगना यानकी बसु लैरे हौजिक हौरकदबसु मयाम लैरि ममन पेशेंट को तबसु मयाम लैरि अदुना मसि मथि अखोई मियाम कनबा मागी people sing kan basidi government ki masi yamna leithok pa yada badum kenoni na khalaga mathoni na khalaga masi tawum thre tang whatever role ne heavy ne yes the last round of ngasai ki question se ojamani mon maroina hujiki kenoni top top pa kenu sing deliver time to time satra organization khangte any organization khangte ho hobuduna mane duga yes in the past we have seen many accord being done in between student organization and the matam dugi sarkar ga ado tawna ki aduga even reaffirm su tawgi thabak onadi husi pokto udri ado aido ormo walen khan da matam dugi sarkar su yam responsive oibam ti sangani habini without the ngasai gi politically farm oiba decision du yaw dragadi swai se sangan bada dum khara lubagi area droja madudi am senge
will of the government concern. Haibani state government masu warib lora kanda center the tha kanda center na yabira kanda NRC ji to without the concrete warib is the government alone the NRC to demand sing duria to posing to buduna at last aroi badi madu sarkar ki state government side tagi madu center government ki nakong ki holakpa du center government ki with assistance from central government maswai ki NRC ki kari area sing sangal ko phom duni oja Narendra local pose kitang kari tare swai se technical oiba kari kari ofam sing se loi to tho kanda sai hoi lo duna lo ne NRC ki kari record ne aduga samhoi krai dano ma immigrants sai na thengna rakmu tam tadi akhoi ki ngai tak pi oja yam interesting oiba rani madudi growth rate se khara tappo male so far as Manipur ki valley particularly family planning ka haidana mi sing se angang amani de chu helak tabagi timing dunia duga leiba khoi mai ke kya gi lan pham hai batai swai dadi ngasai gi growth rate ngasai gi fertility rate ki phibam dunia adu chu tangai phadradi hengalan bagi mathu su tar koi phibam dura sini lo singdura topa side am da lejagraga yam interesting wai ba topic amane na hajani ai valley de leiba metai sing sina small family no se adopt dana yam am danga ani hardly ahum matraga amma tang pokpa su leire whereas atopo community dana mari manga je reason poem adu warta di in due course of time the demographical imbalance amadum thoi ji tho abni still imbalance am thoi ni adu ai valley dana ai sai ham the descendant got raise 15% ni ab 25 ni adu gfcd adu masan leida ji problem create tor ka duine adai yam nungai bamna datan mani mon su panbada ai gi religions imbalance. Religion imbalance. Hindu is not the majority in Manipur now. Christian is the majority in Manipur. 2011 ki matungina akoi ki religion composition se Hindu na 41.39 hai. Aduga Christian na 41.29 hai. First March 2011, which is 2017. Aduna Christian is in Hindu is dominant from name. Hindu is not more the majority in Manipur. Adu 1951 the Hindu ki composition 60.13 oiram whereas Christian matam 11.83 khatane aduna mai growth rate pattern je Hindu na 18.56 oi matam da Christian 59.85 oi aduna masi demographic imbalance tholo hargadi government na proper planning ama tawraga stable stage amada community sings mayam sing se uniform amda thamdragadi masidi in very short koi problem asi demographic aftermath amma thokani haibasidi soidre okay Edison aduga Oja Manimohan aduga Oja Narendra ga si peg use do lakwi badu ga sigi manung na semba pung pharwi to loselak pati kai khornu jeru case omukpo amukana thagachari nasigi damok ta peg news ki manung se tholi ba thodo atho kya gi marik sumba report ki damak impact news mi heng ta dun lebi